Hello, Tuni, KUKI News in Vezosi, Nabon Chavin Liam Navin. Hichi Tuni topic hi le. NSCN-IM kihending dan din mona ti in. Hichi NSCN hi masanga jong anaki sa hin tu a jong hi atal tala ding dan din mona hi mu in. Hichi chung chang ho hi het team na di win hin say within tu le tu a hi North East sung ti ta lova. India pumpi ahi ivet na hi le thing noi la azong a movement na sapen loi India apana atuma ding ti a movement nei ho loi a hi win hi je achu mun tina hi akithe thangin chule Indian government na to hi chi to bang hi a hi in kum izan ham khari hong ki wa hen lang hi le hi chi zo tiang la chun a leader hoya ban banaung thi tiang la hin a policy ung ki khial tan ti hi Indian policy a hi in hi chi chu het so okay wa hin hi le tuni a hi THUSHO kim ho hi ivet na hi le NSCN-IM ho jong hi I chan ham khana hong ke eding hong la sam ding dan din mona hi mo ai ta in tu le tu a leader jong het no hi in prime minister ti a jong a ki het no hi chi chan ge chu amin sa wa hi in hi cho jong chu aba nei cha I het team na di win detail de win neo cha hin sei hui tin hi chi ma sanga neo cha I topic wa I hung lut ma sang win neo cha ka sei che nom khat omin channel hi boina ji in KUKI channel pen chu boina ji in to apa na hi KUKI news a hi in sei deu hi in aji chu hi chi pa hi ei hon thu ki sei do hi man theilawa ingayu ti ding ham ai lawai le ei hon ipo na no izui lo wang wa hi email ma ho hin ana po na ten dan no a hi in hi ja achu boina neu khat aki to in hi chi hi ahong phat ki na hi le hi chi dung ju ya chu in ma sot deu hin tin a phat ta lo wa hi zong le hi chi lang news pa a hi in bol deu hi ei hon hi che wa thu ki sei do ho hi hoi ta a zui yu han lang hoi ta a ki che pi han lang hi la chun I chan ham khat I ma chal deu hi ji chu email ma ho hin hi cho an ve win a hi le I chan ham khana ama ho na to na ki phun do na tampi a min KUKI cha te a dinga lol hin na tampi jong a hi in hi a chu I chan ham khana thang sit na hi aneyu a hi ti jong hi neo cha in sei do no ma hin a hin la KUKI chapa ta chapa kinga di loading a hi hi chi wa a ki sei thei hi a hi jong le hi chi langa ki sei thei tho tho a hi in ja a chu hi chi lang a hung ki chol ka a hi chi langa hi na sata ki sei tho tho ding I sei bang bang o ki sei jing ding a hi in koi ta bang hi chi ta bang news ho ana follow jing a KUKI channel ana follow jing ho chun aban ingai nom ba hi le hi chilang ho hi ina zui zo ta di win ka hin sein na het team naw ka in thu men hi chilang hi tu le tu a ki hoi thei ta lo hi za chu a hin la inam sung igam sung chung chang wang hi kinga di loading ki sei jing ding hi chilanga hi hin sei de hi KUKI news langa hi in sei de hi in a subscribe lo hon subscribe ki bol hi tin pateta a na zui kit le hen I ma cha ki hi na lo hi chilang dal ha jong le hen hi chilanga hi tho tho ding hi ti pa chu neu cha I ga sei the wa hin nga hi le tu ni I topic wa hi ga lut le hen North East news a jong hi ga ba le hen North East news a aman thu ana sei na ho hi ga ba le hen ama hi isak chapa a hi ti chu isak chapa muiwa I het de wen NSCN-IM leader ko ham ti ai le mi zo sin het chu muiwa bo I het no hi na hin la adang leader hoi he po ven hi chi NSCN-IM hi meaning form ana bol wa hi in hi chi wa ana form pi pa muiwa to loi pa chapa ti ding hi tain hi chi ika to hi tu le tu a jong hi IM dinga hi leader hi na lai hi leader lien ta hi apa jong hi founder hi in ama jong hi IM la hi leader lien ta hi chi ma sanga hi ama hi phan masalaya chu Burma a jong hi IM ho hi win hi chi IM ho hi nga hi aga chewin ke ho to na ho hi aga nei win hi le IM ho hin a dei lo dan chung chang India gam sung IM ho ki vai po dan a dei lo dan le I hung ki form ti lova I thu na ho a hi level le Naga people a dinga Naga mi pi a dinga to gon inei got ho tu a hi India gam sung NSCN-IM ho
ama sakau ding bo ki vet nine anung chon gam tai ti a hi a hin nung solo hin hi za achu tu chunga hi chiba ika to NSCN leader tho a hi in ama hin India gam sunga NSCN-IM ho na to dan hi ave in a hi le di asa lo pha na chu tu a pat na hi ken hi chi India gam sunga IM ho ka join ta loading Burma gam langang zo a NSCN-IM ho zo ka join ding ai tai ti ai thu phone a hin nei in a hi le hi je a hi na sata a hi che to banga hi NSCN chung chang hi ki sei a hi in hiat thiam deu kha chumi mai khat ning ga zom hi han lang hi la chun I macha a boina loading a hin la founder khat sa khat nin hi che to bang thu a sei chu na sata a NSCN ho effect ahung hi kha ding aban le aman a seina achu ama keu a hi point ama nungzui ho zo si jong hi lut dinga a sei ai hi che ba jong hi ga le hon apa hi koi ham te le hi chi apa hi apa ho hin tu le tu a hi mi zo sin het no chu mui va bo het no hi in a hin la hi che ba apa isak kitepa hi koi man a het la wai ama hi founder a hi in ama to hin moi wa hin found anabol ti cho ana phu do wa hin ni chiba Isaac le moi wa in ana phu do zo wa wang sit ta cho ama hi ana thima sa hin ana thi pha na cho tu a hi moi wa in alam ka ya NSCN-IM hi kin so jing na lai a hin hi chi NSCN-IM leader moi wa hi hung thi han lang le hi chi sang a kho zo zo hung lung mai the ai hi je a chu tu chu nga hi ikato in asay na acho ahile hi chi HS ramsan kitipa ama hi ka join ding ai tai ti chu Burma gam sunga hi leader ni aneyo ahi hi chi leader te ni chu ka join ding ai tai India gam sunga NSCN-IM ho hi achon danu ka dei poi tu le tu a na to dan hoi ka dei poi ti ahi hi chi athu chang ho jong hi kyung ji tho han nang hi le ta san lo deu ka ta san ja chu hi chi news a ko na chu ka hin kat do a ka hin koi a hi in aman a seina a chu tu a hi ke decision ke decide dan ken ka thulu na chu a hi le Naga rebel leader Myanmar out post ho zo hi ti chu Myanmar base ho zo hi ka join ding a hi tai tu a hi chi India gam sunga NSCN-IM ho na to dan event na hi le nunga dinga future I macha poi ti a hi ase ai che ba jong he ase hi aman statement abol na ikato in ase na a cho hi le ama hin tu le tu a NSCN-IM leader ho hin ama ho dingbo akivet no vin corrupt abol vin drugs abol vin za chom he abol vin ama ho phat chom na ding avin national interest vetalovin ama phat chom na ding self gain bo hi ave selfish gain bo hi ave on selfish gain ti ahin ti cho ama phat chom na ding ama in sung sim na ding ama in chen sim na ding bo hi na atong ta ven hi ja chu hi ta hi na I to wa hi le Naga movement hi I macha loading a hi ti hi kamu chenin hi ja chu hi chi India gam sunga NSCN leader ho hi chi ho hi kadei ta poi 1997 apat na ceasefire an bol ta win ahin la tu ni chan ge I macha po in hi chiwa Indian government en ama ho sakhawa sumneu khat ahin het na wa hi le ita cho lungdam dam jeng wa hin ke hi chi to bang chu kai poi ai the ai le Indian government to ceasefire I bol pau jong ila do de wa hi za chu ken hi choi ka doi po in Myanmar base a NSCN-IM ho zo hi ka zo ding a hi tai ti a hi chewa hi thu phun na ananei ti zong hi mo hi chu neu khat iga het thim na diwa I hin se wa hi in tu le tu a hi Naga isu ho zong hi ivet na hi le I macha hi lo hi tu ne ai ho KUKI cha ten boina in to wa mei leile KUKI I hung ki boy wa hi ga velo chun e ho moment hi chal mo mong chu state district nei lo ten district hin nei ba district hin nei zo wat tu a hi state I hi ta cho I thu mai UT hi jong le separate administration ni ta cho I thu mai hi chi a hi le chun hi chi I hung lol hin kit no vai le Naga ten hi chi vai ga velo chun ceasefire la bor now jong 1997 la hi ta cho e ho a
anahi masang lang pi hi ta chu ai wanga tu ni chan ge I macha aphat chom na di lo hi je a chu aman asai na a chu alang khana hi adi na ta khat jong mai Indian government hinga ki phina ama ho to chamna isim sim yang waile hoila ya ithil thu mu chu lol hing ding ham hi je a chu ceasefire bol lo Myanmar base a ho NSCN-IM hola ka zaw ding hi ama ho na to zo hi di hi tunia kapan ulsalong lewa na anato na hi chewa hi kei pho thu ana gel mai theu hi in hi chewa hi velau chun thisan ulsa a hi lo le mitli puma Naga movement amna bola Naga nation na dinga pan anla na ho hi I macha hi lo ding a hi tai hi je a chu ahi theya hi le ken Burma base a HS Ramsan le VCN Lieutenant General Absalom Raman ama ho zo hi ka building a hi tai ama ni hi tu le tu a hi Myanmar base a hi leader a hi hlonin tunia hi ama ho hi suno ya amlo agreement I macha ceasefire agreement I macha amlo za so ama ho na to banga hi ichi lo wa hi Naga nation hi kimatha ding hi Naga nation masanga ding hi future I macha ta poi hi za so a hi theya hi le tuni a hi ken ama ho ka zob ding hi ti a hi thulu na ane yin aban le hi chiwa ikato ki ti pa hi koi ham iti ahil ama hi injawa isei ma bangwa chu isak chapa hi isak hin 2016 na hi anambeisan a hi ta in ama abeizo nunga hi ama panmun tabang ti tai ma hi achapa hi apan sa wa hi in ahin la ama abeizowa ko na hi ti moiwa th moiwa jong athi jiwin hi chi moiwa hi hiat de wa hin hichi muiwa in aloi pa to hin aisak to hin aphu khom thlon a hin la aloi pa thi pha na hi tu a hi muiwa in alam kaya muiwa lam kai na a hi NSCN-IM hi hing a hi in tu ni chan ge a hi mi zo sin mi chewa hi ato kilon sir ti a hi ase wa hin ti chu ama ho pa wa chu prime minister e he theine di wa chu prime minister ti na jong he mai the a hin ta chu amin volve ti ho chan ge hi mu a hin huti a amanin NSCN-IM ana phu khom thlona tuni a ama bo prime minister a hi a khat pa acha te hingjong le I macha ki gel ta lo chu alang khat na hi ho jong chu apo na jong hi mai thein tin hi za a chu ikato hin tuni a hi Indian base a leader ho hin corrupt abolvin drugs business abolvin hi chi ho a ko na sumuna ama in sung ding bo ve a Naga nation a ding mong Naga future ding mong vetalo a hi win hi cha chu hi chi wa ko na hi Naga future I ma cha ampoi kinep na ding I ma cha am ta poi hi cha chu a hi the ai le ken Burma gam sunga HS Ramsan le hi chi wa Absalom Raman amani zo hi ka building ai amani pan banga hi ipan wa hi le Naga te dinga hi khonunga dinga jong kinep na zone te hi ja chu Indian base a NSCN-IM hi kadal ha ding keile ati hina lai chu ama hin keile ka sepai hon hi chi ho hi join dinga hi pha ka satawe ti a hi se a hi le chun ama keu hilova ama hola a hi friction iza nom khat hung dinga chu din mon om tai ti chu he theine de wai ga se o hin hi chewa I mo de wa hin hi chilang pai aisa ka hin hi chi moiwa hi in hi chi aisak chapa chu hi chi pa hi a hi iketo ikato kiti pa hi a hi ti chu he thim na de wai ga se wa hi in ka sei ma banga chu a chaina dingin KUKI channel lang cho aboy jab za a chu KUKI news lang zo a hi in sub job diu hi chilang a hi news so aban bana update in bol de wahin koi tabang iloi pai a hen khalo au ma KUKI channel ipi bola hong talo ham ipi bola hong ke update khat talo ham ti ho a lo na dinga chu a hi thei chana tu ni hi chi video hi share an bolu hi tin hi chi subscribe pe bola hi chilang zo a hi
follow hin bolding in avelin kanami pi te ho kain temin inu ipa te ho adang ho khen khat chu a hello jong umai the a hi in hi cho jong chu an bol pi leo hen ama ho dinga chong khat lang chu kinem ta anga awa kinep thon sanga chu hilang jo hi na subscribe dingin avelin kanami pi te ho kain temin ban pana hilang zo a hi update in bol de wei tu ni hi chi video be zo se na bon chawin pathenin pathei na bo jing taw hen